ji bo rêzgirtina karûmandîbûna rojnamevan û mîdyakarên parêzgeha Duhokê demê romalkirin û tomarkirina serkeftinên Pêşmergeyê Qaraman li ser çekdarên Daeş yên terorist li Berûkên Şerî. Rêveberiya Giştiya Rewşenbîrî û Hunerî bi amedebûna parêzgerê Duhokê rêz li 254 rojnamevan û mîdyakaran yên dezgehên ragihandinê hate girtin û rojnamevanên xelatkirî jî xweş haliya xwe derbirî. îroka pêşmerge biye Sumbul lewma ez bînim ev çalekî wisa bi van roja me vane cê destxweşiye hêviya min ew e ku ev kêmtirîn diyarî bit bi wan dayikên şehîdan dîsan bi wan xwişk û dayikên me yên hetanoka jî destê Daeş de me. Divya ev kare beriya nûkê jî hat vekirinê çikû van rojnamevana wek pêşmerge xwedî bin mil bi milî hêzên Pêşmerge Kurdistanê û qaramantên hêzên Pêşmerge Kurdistanê vedigastan. روزنامه‌وانجی او روزنامه‌وان کل سنگرین پشمرگی لبرای شریدا خدمتا پشمرگی کردن خدمتا پیام پشمرگی کردن شاینه قهرمانیا پشمرگی بو توای جهانی و توای کردستان به باشی لقلم بدن هر چند تنه ناو بول سر ورقه کاتیان ویزین بس اوه وی چند دیگهینیتن کو اشلای معنوی و هزا کامازن در روزنامه وانه اوه وی چند دیگهینیتن کو بو دهاتی در روزنامه وان پتر گرینگی بکار خوب دتونو هر دیسان بردام بید کار خوب از بینم افریقا روزنامه وان لازم دوری پتر بد بو آشتی چیکت ملت ابگهیند ایک مکونات ابگهیند ایک سر آشتی شول بکت هر چنده تختیا شارج بکت بس دوری وی اساسی ده بو آواکرنا آشتیه بتن Jilaya xwe rêveberê Rewşenbîrî û Hunerî ragihan mebesta serekî ya rêzgirtina rojnamevana dokûmentkirina kar û xizmeta wan di gel pêşmergeyê demê şerî da. ابروکه آماده بودن تین خلات کردن همی او کسانیت کو شیاین وان قهرمانیت پشمرگی دا تایبت وی شر دو ماهی دا شیای توثیقا کمک و داستان و قهرمانیت پشمرگی بکن و بخوج خدمت کا مازنه بو پاشروجا کو ابرو اگر ابرو دا بجین بگمان پشتی 5 سال 100 سال دی بده دیروک او دیروک دیتا توثیق کردن و هیچ خلکی بیانی نشیتن و دیروک تشویه بکتن Dêtezanîn li du salên borî û demê şerê pêşmergeyê Qaraman digel çekdarên Daeş yên terorist. Rojnamevan û mîdyakaran ew qaramanî û serkeftinên berdewam yên pêşmergeyê hemî berûkên şerî da tomar kirîne û di mêjûrê da mifadê jê hête wergirtin. Beya Ramedî, Badînan Sat, Duhok.